batanu bo muri M23 ngo baguye mu gitero cyagabwe imisambo. Kongo kandi bivuze yuko hatangiye kugifata vuze rikayishyira kuri drone, maze iyo drone ikayigurutsa mu kirere ikagenda ibura abaturage k'imirwano itangiye, maze abaturage bagahunga, bamara guhunga ubundi abandi bakabona ikibuga bagatangira gusekurana. Mbere yuko abarwanyi batanu basiga ubuzima mu gitero ngo cyabereye imisambo, imirwano ikomeye yabaye hagati ya AFC M23 na FARDC zifatanyije na Bazarendo mu gace k'imisambo. Agace k'imisambo kari hagati y'amatsinda ya Kisimba na Iko muri teritwari ya Warikare, kakaba kamaze ngunganya muto yakabereyemo imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba za AFC M23 n'ingabo za FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Bazarendo. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, ngo imirwano yadutse guhera kwa gatatu nyuma yuko abarwanyi ba AFC M23 bagabye igitoro baturutse mu duce twa Rusamambu ndamukumbirwa two muri groupement Iko. Biravugwa ko ngo mbere yuko bakwitirwa hareba inzega ko ngo bano barwanyi bashaka kwagura ibice bagenzuraga berekeza imisambo, agace gafatwa nk'ingenzi muri kare akarere ka Warikare. Rero ngo mugongana n'icyo gitero FARDC n'abafatanyije ba Bazarendo bahise bitabira urugamba, maze abimirwano ikomeye yamaze amasaha menshi. Amasasu y'intwaro ziremere n'izoroyeje yumvikanye mu bice byinshi bikikije imisambo, ibintu byateye ubwoba abaturage benshi. Nyuma yo mirwano amakuru ava ku nzego z'ibanze yavuga ko FARDC ndetse n'Abazarendo bashoboye gusubiza inyuma abarwanyi ba AFC M23 ngo maze batabasura mu birindiro byabo bya Rusamambo na Mukumbirwa aho bari baturutse. Nubwo kugeza ubu ngubu nta mubare wemejwe ku mugaragaro wapfuye cyangwa se bakomeretse, ariko amasoko muri kare agace avuga ko nibura abarwanyi batanu ba AFC M23 biciye muri iyi mirwano. Hari kandi amakuru avuga ko abaturage benshi bahunze ingo zabo kubera ubwoba bw'iyo ntambara. Abenshi bahunze ngo berekeje mu mashyamba no mu bice byegereye imisambo, aho bavuga yuko bari ko mu buzima bugoye badafite ibiribwa bihagije aho kuba cyangwa se ubuvuzi. Ngo kuri uyu wa kane bw'ituze rito ryagaragaye muri misambo, mu gihe abaturage bavuga yuko bagifite impungenge z'uko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose. Nubwo ibi byabaye kandi ari amakuru mashyashya, yatangajwe yuko Kongo yashyizeho uburyo bushyashya bwo kujya ikoramo urugamba. Ingabo za Kongo FARDC zakoresheje uburyo bushyashya bwa gisirikare bugamije kugabanya ingaruka z'intambara ku baturage b'abasivili. Muri iyi minsi amakuru aturuka muri Minembwe avuga yuko FARDC ngo hatangiye gukoresha drone zifite ibyuma by'amajwi mu bikorwa byabo bya gisirikare. Izi drone ngo ziguruka hejuru mu duce turimo imirwano zigatanga ubutumwa bwo kuburira abaturage ndetse no gusaba abarwanyi gushyira intwaro hasi imbere y'ibitero bya gisirikare. Abasenguzi kandi amwe bavuga yuko uburyo bushobora kuba bugamije kwirinda ko abaturage basanzwe bagwa mu mirwano hagati y'impande zihanganye. Mu butumwa kandi butangwa n'izi drone, abaturage ngo basabwa kuva mu bice bishobora kuberamo ibikorwa bya gisirikare, mu gihe abarwanyi basabwa kwishyiriza cyangwa se bakava mu duce dutuwe. Leta kandi yakungo n'abayishyigikiye bavuga yuko uburyo bugaragara ko FARDC iri kugerageza gushyira imbere ubuzima bw'abaturage kurusha gukoresha imbaraga gusa. Bemeza ko intego yabo ari ukurwanya imitwe yitwaje intwaro kugira n'abo baturage batuye muri ibyo bice. Mu butumwa kandi bumaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, imitwe bivuga ko ngirimo RDF, AFC M23, Twirwano ndetse na Red Tabara irimo irashinjwa kwihisha mu baturage no gukoresha ibice bituwemo nk'ibirindiro bya gisirikare, ibintu bivuga yuko bishyira abaturage mu kaga gakomeye. Ni mu gihe kandi abashyigikiye FARDC bavuga yuko gukoresha drone zitanga ubutumwa bishobora gufasha kuburira abaturage imbere y'ibitero, kugabanya impfu z'abasivili ndetse no gushikariza abarwanyi gushyira intwaro zabo hasi no kugabanya ibyangiritse ku bikorwa remezo no ku mitungo y'abaturage. Icyakora kandi arabibutse yuko mu bihe by'intambara amakuru menshi barimo ubutumwa bwa politike cyangwa se propaganda y'impande zihanganye. Bityo rero hakaba hakenewe amakuru yigenga kugira ngo hamenyekane neza uko ibyo bikorwa bigenda n'ingaruka zabyo ku baturage. Nubwo kandi bimeze gutyo, gukoresha ikoranabuhanga rya drone mu bikorwa byo kuburira abaturage imbere y'ibitero benshi babifashe nk'impinuka cyangwa mu mikorere y'igisirikare muri Burasirazuba bwa Kongo, aho abaturage amaze imyaka myinshi bahura n'ingaruka z'intambara n'umutekano muke. Mu gihe kandi imirwano ikomeje mu bice byinshi bya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, abaturage bo nta kindi bisabira usibye gusaba impande zose ziri mu ntambara gushyira imbere no kurinda ubuzima bw'abasivili no gushaka ibisubizo bya politike byagarura amahoro arambye mu gihugu. Ngaye nguko rero urumva ko imirwano yabereye imisambo, AFC 23 bivuga ko yatakaje abasirikare batanu bose ndetse ko FARDC na Bazarendo bifatanyije bagasubiza inyuma AFC 23 igasubira Rusamambu. FARDC kandi yashyizeho uburyo bushyashya bwo kugiburira abaturage kujya bahunga mbere yuko imirwano iba kugira ngo hatagira umuturage uhangirikira cyangwa se ibintu byatunze. Ngaye nguko n'amakuru aturukaga muri Kongo, mbabwira ningira cyaremwe Nyabari Obed nangi ni Obi Time News abagezega aya makuru. Obi Time News.